Just in front of our official venue this morning is the RSA, the Veterans of Sāmoa. The group was established in 2006. It has over 40 members in Sāmoa. It acknowledges the vets serving the US military. Our Lord of Tautua Sāmoa. This is one of the primary schools within the Central Business District, Kalafiku Primary School, and they made it around just over 100 students. Some of the classes that they selected to participate for our anniversary of the 56th year. Ladies and gentlemen,
the Office of the Literacy Commissioner, members of the Honorable Chairperson of the Commission is approved from the Royal National and the staff of 64, females 24, males 20. Ofisa na komisio pagpapalota na kung pagpapakuyan pagpapalota wala kung hindi sila motor paralelo ya ano kaya ko yung ano kung na kung lesio ito problema la ofisa komisio pagpapalota. And of course we have followed hereafter is the mainstay of our economy. Give a big round of applause for the Sāmoa Tourism Authority. Beautiful Sāmoa, keeping it real, keeping it beautiful. Of course, the Honourable Minister, Rafio Masalafa Tapinati, and we have the Social Minister for Alvaro Clinic. We have our CEO, Chief Executive Officer, Sumana Kapaliti, Mata Samali, Sumana, and the Board of Directors. And the march this morning is led by Miss Sāmoa, Sumana Kapaliti, Alex Zanga. And also with us this very morning is the Chief Executive Officer Kapaliti, who is promoting Sāmoa to all corners of the world, including our main source markets of Australia and New Zealand. We usually have red services. Here's the official salute. Ladies and gentlemen, next, St. School is the only all-girls primary school in Sāmoa, founded by SNF sisters, and one of the very first schools in Sāmoa, has educated many young women in this country. St. Sāmoa also an idea of often holds we applaud the SNF sisters for the vision and foresight who educated many young women in this country. Now, Iris. Good morning,
teachers, and followed by the high school or college. With the college principal, the student, at least 50 teachers and more than 800 students. One of the well-known colleges within the country, the Church of Latter-day Saints. We're also very popular in sports and activities within the
Papeona Muntayan Kiyai, Sāmoa, Aulane of Luis, Stasio, Ito Sana Televan, la Moti per la primary school to pa, e fa per polisi, e leva passato nel secondary school, Robert Lewis, e suma come suma massa, Margaret Passau, e la teleto sua fanno leva un secretaria suma massa Passau, la sede di Robert Lewis Secondary School. This morning is the RSA, the Veterans of Sāmoa. The group was established in 2006. It has over 40 members in Sāmoa. It acknowledges the vets serving the U.S. military. My Lord from Tautua to Sāmoa. Thank you.
to the Laos of farm. Let you take me as a friend. You can dance to me, to the middle on the street for Monica. Hurry and take me to the Laos of farm. Let your music watch you soon. You can do this in me, in the middle on the street for Monica. Burning to the Laos of fire. Let the music watch your soul. You can do this in me, in the middle of the street for Monica. Goomba, 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 Laos of fire. Goomba, 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 hey. Nga fo ile tai fo le fautasi a pia le nei tula fiafi ia ole wa tato walo atu mol fa amna tu no le su fa sanga talu on tu tasita to malo ia ale fo wa o to e fa fangu mai tu unga fautasi be whatever sanga o tatia ia tu unga nei ai pe se tu unga fo ile look forward a o tatu tangata e o mai e fi ai mata a le wa to e fa fangu mai time nei las fi ngalo la o fiong fo ile fo i fa unga fa nga malo pe o nei ai a fa te tele mo la no yo se tulanga le tele tulanga ho le tom fa ngal malo to e ati ai tu nga fautasi ai ol mato wa je mato wa nu ya no fa ya mato fa unga ho le to e fa un mato fautasi ona wa overlus futa sanga le to ise te mato fautasi ia le la o te mira na fa longa ile se la tau sanga talu ona i il mato no ule fa va nga la kapi nei Sāmoa ona na sa fa ile vai unga ho ile e to e fa mato fautasi e to e au mel mato pulanga e o foi le fa angata ai fa longa e foi le se la tau sanga talu mato i taronga la kapi le tasiva lua fa le la ye la le mato va fo le we nei ai ele fo ia mato no le taronga ta vanga fautasi sa mato i mai ho te mi le o tu unga le lua i tu tasi sa fa ngol vinde ula pe ole va na mato no sa fa to ino o sala Bernard Thompson ole ainga sa samteu sa tamaseu le mato no ia na umatule o le va na fa solo mai la e fa solo mai te mi o la uli Ellen Green le ala na yelki ona sina o le va ala na pitsin tau o ile ma to ta longa lo tu nga fotas na atol furta usanga o mu alva ana o le o ki ona sina esa o va hona le no mai tonga mua ya ta tong tutui o va hona na ave la uli le tu nga nei na mua ila la uli le tu va sa ye mo le aito ia wa tasina mato pa anga e faia mato tau pe o mato mo le aito e le mato tau vanga e mato ia tau sanga la na mo kion sina le tui va uma le aito ia
ona umale o le kiona sina fau aleni le litorina le muli mali na mo le tamarina ia na faunga wela ana e alo te pulanga matou o le so mai le siva ana fai aleni o le litorina le la le wa ave ya to amua le va ana ai sa la tanga sa alo matou le litorina o le avenga la litorina i to amu le lana le yai mai se matou va o los funi tau sanga li to se matou va ia le lafto to e fausi si matou va le tau fa e o litorina ele mua ya matou ana mua i to amua i tutuila a o le tamarina na mua i matou le sisi nga fu i tuunga ni ia na fata mai alva na ngau le va ia o melana na le to ia lo se matou va no le se tamarina to ai ave e lauli le tamarina litorina o ya to amua o le vai to alo matou va mulmula nga alo rusful tau sanga talu yo matou vina tama ya le to no la to le mai sosani mai ya ma uma tau finga le suas fui mono yo ma una le to lua nei le vai ngoto le ninga matou va ai tapen pananga matou va mo le mortu e fast food no for va to no le vanga ma sa alo momo ia ma le to fast food le tamiti va le suluono le lufutol ia te momo le fatua alo ia pe o le ngaluenga na le venga i ma o le tamfai e a o koleni tamiti mo le moltunga va te momo le fatua o no mastu le o vai le o suile mo va o le na sui pe na e ta vai mo ia do vai o le o suile le mo pa le va fai esa o se no ia lo fio mo le ale ia peano fai atu o le fai unga hoile o to la langa ia le fai o fautasion matonu o le foi le o le matou fia te vole la fai longa se la tau sanga ta lo o matou li sinu una ye fa vai ngole la kapi nei Sāmoa ia o le lana o aunga ye na mataina la kapi o te ia vaiala o matou o male aua fomai ia male aua malisi o kalapuna fa na le sitalaina le ia o le uni la kapi Sāmoa te momuan le sitalai ia pela fianga hoile o ele latin matou taimi o matou o se lauta usanga talun la kapi matou ia pela fia va pe ia le la fai longa se lauta usanga la kapi ale la mo atua o le se matou va ia tão stava o le tau matou va le se lau rusulu a fel tau na fai le va alan tau mo fiel va na fau e matou tama fa na un matou va a fa o popo ele tau o le kamuta o ele sau e fau le va o kamuta pe kukusa le ale kau o le va mal tau o le malta muta o esa kamuta sa fai le va ko nga fa ngale e fai pa class ele se kau ko mo fi ia o matou via la o mo le va no a ho to e fai el matou ia le lana fai ho ia e se manatou el matou ia fai ngo ele pia la tusi mane no se la e fai longa le se la tau sanga talun matou la kapia ma fuanga na o fai fa tasi me e lu il te miren fai longa la kapia e fai ngo ele pia se la ia e se mitanga ho ele matou le no sa ele fa vai nga la kapia to la langa me fai se fa tasi ho ia loina nga tu pulanga le wo e te mine a le ngo masane na ele matou va ia so la o le vineula ia vayan favorito ina o la uli Allen Green ia na la ia le tamarina ma le litorina ma le kiona sina o va o manana fau e la uli lua aso le Sāmoa ia le aso tūlanga ia ta pinanga va de malos le ia masi o ia ni tama tuai sa lo mo vai va ia sa ia mo tua o ia mai ia
pe ana fai atu e tono asia vanga ia mai i va i dentro to e mele longa muli al taimi o littering ia tono ala vanga na le to e mai taimi na o le singa tana lo le vana le taimi na o tau finga le so fu mono le matolu o ia voi la sa lo ile littering al taimi muli ana na mato tau va i ngo le angana o le wangauna o le tamarin le fast food la vanga le nei o tomate fo uma le ngana le fai o le tolenia la vanga laiti e o le tunga ia mai e o me anga tain mala ho ile tau finga le tolenia ia mo le malo si o le fai ia e fato ai loa me tupu le aso e se alcohol e se bilin me mo ia alula me vona le to mai wa ia experience not to no le vanga ma to va le alo le to ia o le to tele to light ia mo ia e fo ia le foi matiti foi pe fa pe ile la tu tom finga le temi mo le fato a tu ia le on taua le foi le tasila so marolo io le tu la hoile le recover la va io me umana me hoile tu la hoile io mo malo si mai to le ninga e a on malo si o elo to le ninga ia va hoina e to recover mai ia o me umana ia so sani me la van malolo ia le foi le tu la hoita tau me ai ia ma to anga inu vai hoi ia to e recover le ilo tino sa uni molisi tu io se me fo voia pe ia ele se me fo un mela nga sa va pena te milo mai tonga tu tuilo matato pe ia sa ta ilua ho ia so ta ilua so o tuunga na e fo la nga le tu ai fo an ma to mai le se so le se ma to va le tu ai to no le te mini na ye tu ngana le sai ye tu va va uma tu ya pai na hoina masani sa uia te mina ora ai to sa o mai le tamaya le ala read ya o te mi o mato uma vanga de to alo se si on mato vanga na Oi se fa tai de dia o fa tai de fe ai mali a fi o ha o to fa ye tu pa se ko o va ya pia loto vi foi loto ma ele la venu fa tala ele fia chimato fianga ele tapoinga chimato fianga le lang ina mato au va ia mato no hoi tam faia ia tele lang alfa manga le in mato no ai ngamba te pa ia lo sina foi falo salvalas faltolo mon venga lepa ia pe foi alo mali to a inga manafa ia mo ku ati sa ma ala lo fangia io tapena ngala mai al temina mai wa mata temina fai unga no hole to fai tasi ia lango temina ia o mal temina ia la mai al fa mo i foi tapena ngale to pulanga on mesi sina ia ma tau finga tapena ngala va o le ninga automati fo ia le ta no fo fa ma popo ma to pulanga o mai alo va to tele yo tamati mai fia o sang mai fo ia la to le ia pion bena fi el to le vo e se me fa ma popo mai mato pulanga ele mo lo to fa tai yo mato no ia le ngata el mato no ia piani ia ta po inga ho se mato no la vanga o maui i atunu ma ia fa pe ia wo ma me mai se mato no la anga fa manga le mai to singa o se mato va me alo fa tupe me alo fa tau bafa nga so no mai foi ngo fi en manga luenga ma tau finga Pio le me pito siliana tong ta penanga la va le tau singa la va me sala le o mato no fo fatas mo le fa tele ya tu le funga le asile Joanne io fa no ina mai le lao si la tua inga e faita penanga al mato va io se le umal lo to fa tai That's what we're doing.
Ia na le tu ala na te ron me tu pula so tu. Ia e ta penanga ia se lui tau mo ma tau finga au se lui tau e ma tfi fie ye. Oi lai ti tamiti fa tu a mili le. Ia e ta la mato ia pia you never know your luck in a big city.
O te 5 minuto na tāleo le tu line tolu teimi Sāmoa ia ere nei fwoi aso ngā fua le amatango neva i aso le aso se furu ma le valu le nei o le māsina o me ia o tātou tu lata o le ua pasi le afo le māsina o me o tātou mai tau atu tu langa le iere ta vilinga ma le aru aso iei e na ona mana mana mātou e pongisa le umia aso ruru o malva yaso fa so longa le wai ai le ai se to aso sao le aru le teimi maso ia uyo le ia e tatou te e fa aftai pe ile tu no na ngale lei ia lana tau singa ta for level o to so fu mo tatou wola o me pito sidi ai ona ta ua o le tau si o lo to so fu mo tatou wola yaso malava ia me se alfa ngai no le tu fa le nganga ia e mo wale malo se lui tau te te do so i fanga ma le langa yaso uma ia e tu langa lo tatou savalia ia o Sāmoa le nei tae ao le aso ngafua le amatango neva yaso ia o palasi ti munga o se tu langa mana ia tele lea ele mai ta watu ia e whailava fo i matua i mau i atu ia le maulo ti munga e le matua ti munga tele le aso fo i a nafi ia palasi ati munga le aso na nafi le awauli ia whaasolo atu e lava le whiawhi wala o fia foi ia le tūlanga maa nei ala na mo tātou nei e maua le teimi e la ai ia whe au maasani maua le teimi e to urua ia wanga ia maua le sua vai ia ma le tūlanga o whaatoanga e whaasusu le tau fiofi le pefu mai le ele ia o sa mātango fio le tā penanga tātou anga i atu ia angai i le tātou tūto tasi lelu e loma na nei ia whaasolo atu le masina fou ia o se tūlanga le rei fo i mō tā alonga kirikiti ia inai le tongo le whaatau tai ai tā alonga le vaenga o te maitai au o te maitai e se fulu wha au o te maitai ora sto tele ia ma awari ia o le whaanga solo le te mine i tuai nei matua e maa nei rai whae ma maua le paolo lea ia tūlanga e maua si na lao wō lātou mai le asa o le la ia wha malo wha aftai lu tātou tunu toi titi voi a mata ia wha alu ia tāminisanga o tālonga voli tālonga soka ia ma tātou tālonga voi lele lunga leone e whai ai tua maoto le tātou whale le malo i tua i nai le ele fau ia maa nei e fuli le mata e anga ia nei a fiafia mai mo mata e mai vai mal whanau e lungo le taringalu ma vai ngā pena ia tau ma mawha ia mai mota alunga ia umo fuito e anga e whare mo whainga loto le fiafi ia wha malolo tātou tunu whaftai whare auso sa tautua mai tātou ofisa ia e tātou ofisa o tui pori ruane ni aso mai tau watu wa malulu ni usila ea mo i lātou umalava o loo iai sauni ngā loto le nei aso i Amerika, Hawaii, whapena fo Amerika Sāmoa le aso sāne o tau ia mālo lava te lofo i wa tofu whaamunianga ia ma whaarumanga whaareanganga ia mai whata whaitau langa SS sauru fia le nei aso ia mo wale whaasiringa mālo si le savalinga o le nei vai aso le wa amata ia mālo lava ia i tātou la tātou anga inai e musika al taulanga wa amatan tum tātou taulanga e whaftai e lea tua e na ona timunga la ma nei el tau ia ai lea ia sturang fo ile lea ia e pe o 40 mai ia se lapta ingo ni wha po matangi ia o le turanga ma nei na o lo ia ia el tātou tātou seo tātou tunu ia malo e uia na sioki na mātou pusa mo fo ile lea mola le moa ua taungata e o tau si lai titi e fo e runga matau mafa fo e le whao ngāre a ano le moa. Ia, e le whain, o le aia isi nai miti e wha e tua, vai ason te, ne whatau toi wa, aia le turaua, le miti o tau OPP, tau OPP. Ia, sāro ruanga lo matu, ia le lau toi wa, aia fo e lau toi a matan sau, o toi le si le atu nai lo le siusi OPP tu lau, e tau tā whewhe e le lo lolo tele ia le, ia foi me ai tu oisa ia uia ia se tato fa nga solo ni ia so nei fo fanga na mto mai mo foi lele ia ta pen penanga foi lele anai au alo va ia manai au foi le wa va kole ninga au ole tol te mauli de va ai tasi tato mo tele sala fa ile masi mai ia wale va na so kole ninga
o le mesa ta pena ia le toltolo ta mo o va atu tuila ia uiolna uiolea ia wale ia na le tau no fole ia ale la u fata no pe ona le wale vanta oto fo ia fautasi ia le fata atu la langa mai ia tu nga fautasi ni to sanga ia o tal fe fo to e fufuio nei va ai le sami fo le to e fa o mai tasi nga fa anga fa amata ngo fi ai la tato ngai nei tato musical nei a uli ina o tato no le tu la tolu ia el fa solongo al tato temi mal Tautua mai Sāmoa nei a uli. Doesn't mean we're far away from home, where my people are free and feeling happy. That's the place we really want to be. Just because we come from Sāmoa, it doesn't mean we don't rock and roll. Come on down and join in the party, 'cause baby, I'm feeling really mighty. Look around you, tell me what do you see? City life ain't for you and me. Get yourself together, never mind the weather. Do-do-do-do, do-do-do-do-do. See, the city life ain't for you and me. Get yourself together, never mind the weather. Just because you come from the city, everything's okay and looking pretty, but you'll never take me away, 'cause I'm going home, I'm gonna stay. Around you, tell me what do you see? City life ain't for you and me. Get yourself together, never mind the weather. See, city life ain't for you and me. Get yourself together, never mind the weather. Do-do-do-do, do-do-do-do. Do-do-do-do, do-do-do-do. Do-do-do-do, do-do-do-do. E vatala fatu ia nutu tasi le umafta mai fa malo la sa le leia o wanga solo fo le tato fontele malua ia tu mol tato tu no ia fa aftai le tu lo sa mauli le ia le fa mo le kale sia fa tarva via Juliana a loe le mafta mai fa fo wina o Trevor fa pena fo ia Anna Cecily
ia solo au fa pena fo ia le fionga ia papali isina leo o ngalu lolo ia ilanto umai mafta mai ia fa malo lava le onu sa ia tatou ia le nei fo ia o se fa atu sa tala le sa wale fela ngalu nga I le vini anei ia o fo I mero sa ro wa feliz fa lo ana e fa tau sa wain sa fa tau sa juice ma fa tau na o te o la te fa sanga I fata fo I o mantu o no le fontanga le ale fa casa ale kalisi fa casa o la te fa sanga I fata e u melo tu le kisia le tio vole le markisia e ale til le vai po la tu nga tuna fo le mane ai e matau su ala masa u pirikaki velo le tas e au til a fala mo le to o to mumu ale sitina fatino itina e ai fa le leilo na lo fongo fo a te fala mo mena la to mumu al fatolo la ta die fatolo to o le sire te wal fatalo tu le te watu mo apa o supokeli e al tinana le to mumu ala tin I fa le tu o e fa casa fatar fata ya pono le mafta mai tan pono famel to mumu tina kaya ai wa kuma afma ha ma e me o le ai no filme com filme com an paha vai sa com a como ma sai com le fan casa na fonke fa sa tu fa tolo como me tono na fan com e fan casa ne waka filme ko waka sound fa ko sound fa e como e papa e uma okay papa e um fa ko e que o fa ko le fa casa e papa e uma a como mais com wa como uma ia o fa me ka vai wa filme se não questão ia que ia como ma vai a com le o que ia va ko sa kai fa ko o melana o to mumula tinale wa tomu mo McDonald's tinal I fa il tuo voi le I fa il tuo o fono le fa casa I fa il tuo voi wala tu le tinale wa fiu tu lei ola yeah so yeah se fai se casia no matua se fai se tasia no matua ola mai ola man se mo futa tu te mi tanto to le fia finca quattro le tato e tato tawaya e se fate bo mua nei fa le tuo a fa fia o le ta fia le wa fo il to inga me fa pe I ola I o I mo me ya e vai to inga me fo I tinale tino fai la utala le sta usang matua fo ia matua singa si o anti na usu fono mai o leo te lo le alo anti on matua ai tele e o tangata foi tangata tino ese a foi o fai neme e o tumo a me in ala anoli tava tu mai pu mon me o le sa laki o le mango ma le moli e o te mi fai fono o le fo o sautai moli ta to o lo te le moli o la o wofo o la fatwe anti wow le vana me o vegetarian le o tele me e te leo toi tau mawhaman. Mai le ai wa lewa. Ale mateo mai whawha mateo mai. Ka ako se whai me lau whaakaura. Mateo mai le whawha mai. Ka okle McDonald o la ka oki to ka whi ai le kake ai keu I. O kake maangi me tumkum. Lea la o nei whare tua rau o la a whioti nei whare tua I o le whono whare. Ai wha ai ini ai teu. Ai wha māneia. A le lau o me tau lang. A wha ai le aru le. Le to mumu e la stina lea. Oi, talo fa Auntie Von. Oi, talo fa Auntie Von. Manuia le sai au tau. O to mumula na tinane te falo mo so le wa ma fali mo tua e so tino iti tangat a mo se fale tua so o fai fau a mo se fale tua de ta un so le al mena to mo
Ngoi hi no on fai mai uma ai mai kiu mai o ka fiwe ka ku ko sau va au ka sanga mai ka kene ku sto ka mai o ka hi fa ku pa me o ai o le wa ku singa o ai o mai foi ko ai ku McDonald o ai e pua ma me la o ku I ku mai fa sina ko ya ngala sa nga is Nyerei, se anga sina musik, paua fo ia o tahanga mātou i nei. Ia mele mō tasel McDonald, ia nal tau whao e whapene, ma tō mumoi mātou i no fo i nei. Ia, whai sina ai la wafi nei ia, so pio mele whai mai o tua. Ia, wha ma tau wha ngalo i fo tō mumo le aso ia, a whapene wha whonga tu nei tō mumoi se si o tua. Wha ngalo. Tala whatu e MJ Tom mafuta mai ia o mea umanga ia o la eto mumole si tinane I wharetua ia le au ke whakokoanga fisiri masu e ia le whara kiki le te ua mo meo o supokeri man ia ankasawa e si supokeri nga mo e
Yo, sina sa o le uri le usfuru ono minuti o te elei tu lai tolu te mi Sāmoa. Sāmoa e lo ua tunu umoni, mapua nei e se o whapia pia, ua sila mi o le aso, ua lalango mauko i le pongatia, ina ne ia i se matenga, e te tau lava ono whaailoa, o le pili o ua le nei, ua iloa ai i te ia Sāmoa. Matau lo unu umanaia, lo unu pele no whanau. Fatala fatu sia o friend o Rachel le mafta mai welen au kilani. Ia ma lo la vale on sa i tutu mga luenga lo fatu ia oi male ainga ne aso. Soi pua au nā tui le atua wa e masani ai, e mamalu mea uma o si o le inu, i le pulenga tonu amatai. Awhio mai tupu ona, awhio mai mata utia, susu mai le natua, o tia va asu elena, susu sari, wapea o le filufi, o tamati o le pili, ua masani so se taimi. Tautu ae a pale tua matafisa o ao male malo si o le au manga o se nu umalo si male lei e o la pia pia po i ona tupuanga lau susu mai le paapea ngai ngā amo sa vai to e masi o pale tua te ua paa malo tauasa malo sila sila ile atua leo no sai ona o Yesu ile tala lele male fa le nganga ua manu ia ai ele ele o mata utupele ilo ua nganga afio mai tupuona afio mai mata utia susu mai le natua o tia va asu elena susu sari wapea o le lufi o tamati o le pili ua masani so se taimi afio mai tupuona afio mai mata utia susu mai le natua o tia va asu elena susu sali wapea o le lufi o tamati o le pili ua masani so se taimi o tamati o le pili ua masani so se taimi. Leo tu lai tanto temi ua luas fumaltasi minute te ele tu lai tolu fa maloa tu ia Cornelio le mafta mai tala fa lava Cornelio ia o aso fa pene fai mali a fai o aso nga fua tele o te masani le aso nga fua a tele na tinga ina ia tangata voi pe le mat e matua maka o le ofisa voi po le ofinga
pila tau yesi na tupe voi lele a tamana na ele lein paketi lan tu vai la le mumu e pe o le minoia tu sa po la fama al fatau sa fakat mai yo so me tumu umalta vale a sa o lo la ia le vai le tinga ina ya sa o le pe o fasingo le famtale le se le fasingo si us fa fine fa si tele la tonua fusu fa fine tu me lo lunga o le hanga fo linga a tinga ina ai ono le si fa fine le fito ila no tum le ti lo matua o fa ina fa o ina matana mis fusu tinga ina tu me la solo ese me ma ne ma sawila Kera wila ala sawa osfa pene ai lo wa tinga ina vinga au ke pisa kele au te pisa tele fai mali a vinale ia awane lo se sira wa tinga ina io tinga watu e mal se furua io mena na mo le la force furua ia nafi ia mal taulanga ia nana watu e fa pena le molo me tinga fa no tuo wale ai se tato petrula del tanga ale nei fa afiti fa mai o le ma sawila per tala fa fine le ne fonia le sum tu lo me ne ma sawila ai ma sawila ale matua le nga fai fo linga fai mali le so fu la toia ma eva mai tanto musica ia fa mai ai nga ruenga o to le ya so ma rol tanto tu no ia le nga lue. Hello? Hello, San. Yang ada video aku. O amai. O le manu ia lava. O mene ka mais. Le mangu ia fo. Ai fenga lenga sistinge a. E o le fa kwa manga ba mai. Na lo lava. Ya, ai ke lo le ya video kulo show kinga ya. E se me ngai wala au mai e. Ya wa makwale lo a po le ale me a ka mo iai. Ke le ngi mau fala velade. Yo le foi ma ke sa i ma ko ngi. Oh. Ya le me ale wa makai ma ko malos. Ya le o video ko ai sa swami sa ka mo foi famu. Ele mo selling. Ele mo selling. Le kau kongi pide kome kia onga. Amore mo le asya ka. Male kele le mea fai o lo fai. Ma ko kire yo mai nge fai aku ni fa le mira. Ko fa. Alu asole olanga wai maua fa manu yanga. Alanga tu inu ifa folo fa moenga. Ete tu malo si mai iso mana onga. Oi a ole nei wa eta o itai se esili leona. Ai o malo ya oe le mama na utu ilo utu. Ai o malo ya oe be ai tangi mai wa fia susu. Oi a ole nei wa ela fo mai na tala. Etinga ilo loto malo uanganga. Te taui a oele ma whaina motutu le mafutanga. Se ilo ngai tu I follow tino I lalo le pala. Ona motu sia lea o lata uanga whaile ne yolanga. E vai ngata o e nai sau ilo unei manava. Ai uanga loia oe Manau tu ilo mutu. Ai uangalo ya oe be ai tangi mai wa fia susu. Oi a ole nei wa ela fo mai na tala. Etinga ilo loto malo uanganga. Sia utama e failo fianga. O tele toi vili atua e so
le pamaa ia manuia o lou o langa mama wa Sofia fianga alufaanga e vatusio tina i Sāmoana ai ua maloia oe ia mama no tuulo mutai mai ngata ai ua maloia oe pe ai tangi mai wa fia susu fia utai a ole nei ua ela fo mai na tala ngata Loto malo manga ai ua malo ya oe ya mama na utuilo mutai pai matai ua malo ya oe pe ai tangi mai wafi ya susu fia utai a ole nei ua ela fo mai na tala ngatai loto malo manga itinga loto malo manga Sasala i e fia tau mafa te alana le iwa le ai ama sou ili mai a ita e moane le ata o le o mai le fa amaina se vai tau sili le ne te wilo fatu ua avea le corona ko mafuta ia umale tautonga le toe sao mai ni mala e o Sofia i lo tava awa tato mafuta ma oe i taimi o talo sanga telefoni saleva aya wa o mawaina tau fia laina uma bangana yo ta aina ai fo iselele pe ana se io oile uma fai fo io ai ngoto atu ai le upenga ua leva ona fa ana nau si
whanau Sina wanoa panganoa Te whaawanoa Lea ua matala Le pona sa e monoa Mafuta fia fia Ma oe i le aso atoa
Manu ya mochacho Ingaluenga ya soma Yechini sechangunga Aiwi ote onesai Yavave maya osetali Bilo a ifia fia Lelo fale na tia Tai fringa tai
la pepe no for my ai tal noa in swinga all ta ainga in mea wa eloa o pepe ea o langona ma u fa atisia mea uma I fai ai le loto e tasi Ia ma fe alfani Pepe o tati no tu o teni ni ta iat oe E tu mau oi lo ulo tole tumu oi lo fa moe moe O oi lo fa sino manga e nume o tasi oi ilo uonanga O pepe Pepe ea Oe lo uolanga
new chapter for the resort. My absolute pleasure to welcome each. On behalf of the board, management and staff of Sāmoa Beach Resort, it is my absolute pleasure to welcome each and every one of you tonight to the official opening and the launch gala of Sāmoa Beach Resort. We are truly honored by your presence as we celebrate this exciting new chapter for the resort. A chapter proudly led by Samoan management, inspired by our culture, our people, our vision for an authentic island hospitality. Tonight is not just about reopening a resort, it is about celebrating Samoan leadership, Samoan hospitality, and the future of locally driven tourism in our beautiful Samoa. Vala au I le atua e fesoa soani mai. Peia ona vala au ia Paulo sauia I Maketonia. Ma fesoa soani mai. O le fe au fol na tasi toi fa malosi au atua I lo topa ia. Vala au pea I le atua. Le atuai. A fio mai e le faletali malo ne. Soa soani mai. A fio mai ai Samoa ne. Fe soa soani mai. A fio mai a se I tau mawhai. Le whawhanga ina o Samoa I mea umarava. We have to call our Father in heaven to help us. Without the help of our Heavenly Father, we can do nothing. Whamanuia lava le atua I le fuafuanga ua tapena nei. A walau tau pito la au. Yo tau manuia. Sanga whamanuia atu le atua. Ia maua lo tau loto fia fia. Ia maua lo tau tino malolosi. Ave ese ina ngase ngase. Aua le atua tu vale. Aua le popole. Ngā lulue fia fia. Ua talia le atua le vala au. Le atu wae a fio mai ai Samoa nei. Fe soa soa ni mai. Ladies and gentlemen, Sāmoa Beach Resort, as mentioned earlier, enters this exciting new chapter with a renewed vision focused on authentic Samoan hospitality, memorable guest experiences, and showcasing the beauty and the culture of our lands. To share the vision and future direction of the resort, it is now my great pleasure to invite the Madam Chair of the Sāmoa Beach Resort, Attorney General Munga Precious Chang, to present the resort's overview and vision. Please join me in warmly welcoming Madam Chair. Ua nganga ifo le la o le tau afiafi o nei aso ua lafo ia fo ia taata o le tau lau mea. Ta alofa pa ia mawalunga nei maftanga, lau sasunga al fai lotu Reverend Simona Aveia, lau afionga le sui palmia, lau fionga sui fonga fetalai, mamalu a kapeneta, mamalu au vala awilia mo nei po. Fata alofa atu I le langona fia fia ma le avateli. Distinguished guests, respected leaders, members of our cabinet, Deputy Prime Minister, Deputy Speaker, CEOs from different organizations as well as government, members of our business community, our stakeholders in our tourism industry, our valued shareholders, our friends, family, and all invited guests. Good evening. Today marks more than the relaunching of a resort. Today marks a new beginning, a new chapter for Sāmoa Beach Resort, a renewed vision, and most importantly, a proud step forward with local management now taking the lead in shaping the future of this beautiful property.
On behalf of our board, management, and everyone involved in bringing this vision to life, I warmly welcome you all and sincerely thank you for joining us here this evening. Sāmoa Beach Resort has always had an enormous potential in the tourism industry. Positioned in one of the most beautiful settings in Samoa, this resort has long been a place where people gather, families reconnect, businesses hosting conferences, couples celebrating milestones, tourists experiencing our hospitality, and communities creating memories together. But every business and every dream reaches a moment where it must pause, reflect, and reimagine itself. Tonight represents that moment of renewal for this resort. Before I continue further, I especially want to acknowledge our valued shareholders. The journey has not been an easy one. It has been a long road, and in many ways, that journey still continues. There have been challenges, uncertainties, setbacks, and moments where difficult decisions had to be made. Through all of that, your patience, continued support, and belief in the resort has remained incredibly important. Thank you for continuing to stand with us. Thank you for continuing to believe in a future for Sāmoa Beach Resort. We do not take your support for granted. The vision for Sāmoa Beach Resort moving forward is very simple: to build a genuinely proud Samoan managed resort that delivers genuine Samoan hospitality, quality service, flexibility, and memorable experiences for every guest who walks through its doors. This relaunch is not simply about reopening rooms or reoperating a business. It's about putting Sāmoa Beach Resort back on the map. It's about reminding Samoans everywhere, local and overseas, our international visitors, that this resort remains open, vibrant, welcoming, and ready to host people once again. We want this resort to become a destination of choice for conferences, corporate events, government retreats, weddings and celebrations, family reunions, church gatherings, sports teams and cultural groups, tourists seeking authentic Samoan experience, and local families simply wanting a getaway. What makes this new chapter special is that local management now brings a uniquely Samoan approach to our service. As Samoans, we understand our people, we understand our culture, and we understand the importance of relationships, hospitality, flexibility, in making people feel welcome not as customers but as family. With that local management, we set out to provide accessible management, open communication, flexibility for special requests, customized events in accordance with requests, so that every occasion here feels unique and personal. Our vision also extends beyond the resort itself. It wants to contribute positively to the wider economy and tourism industry of Samoa. Tourism remains one of the key pillars of our nation's economy, and every successful hotel creates opportunities for Samoa, whether that is employment, supporting local suppliers, encouraging investments, and strengthening confidence in Samoa as a tourist destination. I also want to make special note of our board as well as of our staff. This relaunch would not have been possible without your hard work, patience, and commitment. People do not see the long hours, the preparation, the cleaning, the organizing, the effort required behind the scenes to bring this vision together. To our guests, our supporters, and our stakeholders who have decided to join us tonight,
We thank you, and we hope that in future you will book your conferences here, hold your family reunions here, celebrate your weddings and birthdays here, bring all your visitors and families living overseas here, and support our local businesses, which is our Sāmoa Beach Resort. Thank you. I now invite Deputy Prime Minister for our keynote address. O le a o le toe tā ilia tu la whanā. A wā pa ia sau ngata o Sāmoa. I le a fua mai ngā ngae se ia pa ia le atu lulunga. I le papa le ngā e o tupu matamali i pa pea le fala le see o fale upolo tō whinga. Too low na lava. I le suai o lau sunga le whawhia ngainga taulangi. Lau sunga le whaiwhi auto i ina Simona Avaia. O lo whawhale le malu a wā le taua suina o le vai o le ola. I le sua usua li i malo ma le toa. Su fua le whau ma po uli. Ala la tai ati marau tolo. Le fiola o fionga i le suifonga petalai. Po le whai pule foi o le tātou i tū malo. O lo iai le tātou whalitan malo le nei. A fio minista o kapeneta ma o lātou whalitua. Ai mai se minista langolango. O le taita i fono ma le komiti whātonu. Whaululunga mtanga luenga mwhala potpotonga tu maoti. Le mamalo pa anga le vaenga maoti o tu risi ma business. Le pūlenga ma le aufai ngā luenga le Sāmoa Beach Resort. Ma Sāmoa o poto. O le so se amatanga fo, mo le nei whalitari malo. O whaingoa ina o le Sāmoa Beach Resort. O le amatanga lua ono, na amata sui ai le pūlenga. Ma le whafo ina o le nei whalitari malo. I o tātou lava tangata nu o Sāmoa. O se whaamalo si au tele lea, a wai whailoa mai ai lo tātou wanga waa. E whaafoe, māti na e tātou a seta, e lango le tamau a inga o le atunu. O le vainga mamau o le malo, o whainga whape nei, e atangia mai ai le taltonunga i le ngā whatia o Sāmoa, o na pūlea, ma whaalau tele ana lava puna oa. O le matawhai oi whaawau fo i lea le malo, e la lango ai tau mawhainga o pisinisi a tātou tangata nu. O le whausia o awanoa whainga aluenga i totono o Sāmoa, ma si itia le tūlanga o le tamau hainga. O le ati na e mo tangata ta whao mai whafo. O se tasi leo poutu o le tamau hainga o Sāmoa. O whale tali malo e pe il Sāmoa Beach Resort, e tāua tele i le tuina atu o le au nanga au pito sili o na lelei. O le anganga tali malo moni o le Sāmoa. Ai mai se awano e whailoa ai le loloto o le tātou wanganu. O le toi whawhawina le nei whalitan malo, wa maua ai awanoa mo tātou tangata. E au fia ai awanoa whai ngā luenga mo tangata anu e tusa mai se lau tolu sifuru. Mai ala la whanga lata mai. Whamalo sia le so otanga mbisinisi na iti. Ma si itia fi whaataua inga ma le tamau a inga o le itu malo. Ma whaalau tele ina o au nanga malanga ua e whaafia ai tangata ma inga. Ma whaamautu le no fuanga e asiasi ma malo lo mai ai tangata fi malanga a i le vā upolu ma savai whaapea ma tunu mamau. O le whaamo e moe au tū. A manuia le atina au tūrisi. E au fia ai ma tātou tangata. Le ngata e manuia ai whaltan malo. Ai sa wo o atu ai whamanianga i ainga. Nuu e kālesia ma le atu nuu lau tele. O le momoli atu ai le whamalo. Le taita i fono. Ai mai sail komiti whatonu. Ma le pūlenga le Sāmoa Beach Resort. Ona o le nei wa ai mamau. Ma le toe te talaina o le nei whalitan malo I lona amatanga fo. It is a pleasure to be here with you tonight.
to celebrate the relaunch of Sāmoa Beach Resort. This is an important moment as it reflects renewed energy and commitment to strengthening Samoa's tourism industry. This relaunch represents a fresh start and a new vision for the resort. It is now proudly owned by the people of Samoa and managed by Samoans. And this is encouraging as it shows our people taking the lead in managing and growing assets that support our economy. From the government's perspective, initiatives like this build confidence in Samoa's ability to manage and grow our own resources. The government continues to support initiatives that strengthen Samoan-owned enterprises, and it creates employment opportunities for our people and contributes to the overall growth and resilience of our economy. Tourism remains one of Samoa's key economic drivers. Facilities such as Sāmoa Beach Resort play an important role in welcoming visitors with quality services, genuine Samoan hospitality, and experiences that reflect the richness of our culture. The revitalization of these resorts creates real opportunities for our people, which include employment for around 130 staff, many from nearby villages, stronger partnerships with local businesses and suppliers, and increased economic activity in the Mulifanua area. A wider range of services and experiences for guests, including accommodation, family activities, wellness services, dining, and entertainment. A strategic location that supports transit travelers between Savai'i, the international airport, and regional destinations. When tourism businesses succeed, the benefits extend far beyond the resort itself, supporting families, villages, and the wider national economy. I commend the management and all those involved in bringing this relaunch to reality. Reviving and rebranding a resort require vision, commitment, and confidence in the future. And I encourage the management and staff to continue striving for high standards of service, strong leadership, and innovation, so that Sāmoa Beach Resort becomes a destination that visitors remember fondly. Tonight marks the beginning of a new chapter for Sāmoa Beach Resort, with continued collaboration between the government, the private sector, and local communities. And I am confident that Sāmoa Beach Resort will contribute to the long-term growth of our tourism sector. And it now gives me a great pleasure to officially acknowledge the relaunch of Sāmoa Beach Resort and to wish it a bright and prosperous future. Yeah, yeah, to the boards, shareholders, and staff of Sāmoa Beach Resort, we wish you all the success in your new chapter and journey. Soifua, Maia Manuia. Manuia.